to Mandeva. Aduna India ki attitude towards the Manipur crisis hai. Masi yam heman gray na bizina. Enough. High tech drone take to gray. Ko di aerial bombing to gray ko. Adegi di magi local man missile kapak hai. Ado high si near ayane. Ayane ki koi ki Subhash Chandra Bose ki archives maru agar du manak ta 100 meters far ponti tar je. Tanzania tage so da tor muju hai ko. Adubu soi be imungji yam history wa personality ni aidi freedom fighter da Manipur gi masangna ba mini ko. Adagi ahan ba Manipur gi chief minister ne. Magi da ni rocket tar je ko. Ado missile ji local made or so nearly put taram sang ba kg tram lumba gaisi adu mai range sang ni ko. Aduga miju soe aduga nupimsa masu yori ko sei trom doi suba aduga ahal arangbam phamba madi siredana sumaina bomb attack adegidi ngasi ngrang loi tore ko se 𝗥𝗢𝗘𝗘𝗧 sekmai adegi sinam khul thamna pokpi chenjam chirang ko adei trong laubi moirang da torisi ngasagi akhoi ngasi Manipur under attack asiga drone and the rocket si adum chumme ko ada sida now the question ama lai se Masida both the army and the paramilitary why remain as a silent spectators ko mui kamaina tumina lei no ade paramilitary me mutual kargino aduna now the question is they are paid for the service of the people natro people means magi lepak to leiba countrymen do citizen do ngak na moi gi lan thu ngak na ba moi gi khoi gi punsi ngak na ba to foreign aggression gi karigi ado paramilitary na magi law and order du mateng pangna ba laim ne ba adugi moi tolop sai ne ba chahi ama makhai phaning chi torpo chi de moina silent spectator oina sum leiba ada sumna gi nomai kamna ba khona ba tawbu di phare aduga drone attack tawra ba adegi di missile thara ba sida phok tumina sum leiba sidi miyam na ko yam ikai ngai that is the same what is your prestige hange adegi where are your pride hang khre ko ada masida atai da di moi surgical strike to bu post yam tai dana number 1 akoina Manipur miyam no jam saur je tasengbudi central government ne ba yam na phajana saur je kaigino da si tawyo mayam je se akoina akoi speculation da weram da buju ai ko sigumba drone ade sigumba rocket launcher si adegi di akoi missile man ba artificial local missile ga jidi masana akoina PDF na Myanmar gi military hunda mathakta tawgi bida sinam yam do khoi adum udana laba potne ne the same thing adune ba khoi sida tawrisu aduna sida expert leiba haisi adumaina tathok tasin toba pot putok pusin toba tormoi haninga leite ada pose jingji pu matamda kana khangni khoi mamangda viral logiba lan gi poche miyama PDF ki thamadu da siwai jina sangba manba gi pot kazu viral logidana photo da ado si loina baksi yanaraga boina tawbusi akhoi gi paramilitary jungaire adagidi akhoi gi army jungaire moi loina bangna yaraga lerega di sagi mathang tarak padadi phaningai di woi dreba haibidi sagi hena hangbiri basda miraj nangbiri sibda hena chathara kadawa manbagi pot ki leiriba hoi mai drone attack tawba gasi adagi hojiki magi short range gi missile or su pirimiam zidi am chawa war crime ni dana ko aduga moina ju aina khanbada masi matang ji yoksalakpadadi aina tawriba mi miam do ai Manipur da yamna kuina lerakpa kuki militant oram da suaiba ngasi budi khoi ngasi numin humni mai nisdadi even ai makki wai da bai terrorist na sinajeba kaino da sidi yamna sengaba terrorist amani ko hoi kaino na budi hom hana sana choice of what yamna jacksinna laksabado yam jacksinna labu thugaina thugayo means tam chapchana sinai ba terrorist in harise ado hoi ami chana budi matam khragi mang thakhe mang da cookies are not terrorists machine dai hai ko ngasi di terrorist pura oire di asu yamna tam thiba ko se moigi covid and machine to no problem ko lan that is the war aduna to mi yum yam lu rjane miraj aerial bombing ga se karai da tar ka do nu khang poti mi lothong lei ponti mi
ada nungdang tumi kalau ne tarak kata ne tumi awal itu ne ba ada ai itom de kisu nate ba firan ko bi ko ne ba museum CS ke amal idan firan ko bi gya firan ko bi sum chele ma de sai du thol le ki ba firan du le am draga ai adum out to ye type to adu yum kudingi mi gi kano tarak pa pot ni na ko masi yam chawba khoi gi United Nations ki War Tribunal daga masi report ka piraga di dandi phangoi da bagi wasu leite aduga India gumba yam hena law and order degi di magi public order kari kari yam section na Manipur da budi section bidre ko ngasi di law and order lanjan da khoi public order bo kai ra abne ba sigumba lamdala aga masi gum je sinani haise Brahma daga yam toy to budu mira sidazu to bu yani ga na haibagi to bu man ba magi magi intention ma yauri ba sigi intention je masi akhoi gi sida leba mi da de kya to dung man de ba som de gi lakwa yam oina ba sana hojik palli je ko public de yam confused ali je hojik se yes अखोई मिसाइल अखोई रॉकेट का पे ऐसी कनामतन डिनाई तो वही याद रहे वो जिक्स स्टेट फोर्सेस सिंग सेंट्रल फोर्सेस में हम चंचल लगा ना मधु चंचल लगा ना ये बनी ऑब्जर्व तो बनी अब जिक ड्रोन की लाइव पोचे ऑल द सिक्योरिटी फोर्सेस में हम सिंह एक्सेप्ट तो बनी इंटेलिजेंस में हमने एक्सेप्ट तो बनी ग्राउंड लाइव रियलिटी सिदा पब्लिक ना हंगी वो क्वेश्चन दी मियाम प्रोटेक्ट तो नबी की दमकत लाइव इंडियन स्टेट not including Manipur government sigi dagi la even response army chief la khreba asar force ke DG la khreba security forces ki makok thongba punma Manipur da la khreba but on the ground mi civilian siriba rocket capsule iba drone attack toriba mi hanadana hogi chahi ba pharaga lakpasida central government gi la even response kari no sine public confused orije so si kari kama kari having moi ne lakpagi ne lane kalis mayam na panai si moi lai si lalong yeng ba lai na khanare ba ai di ground reality du yang ga moi strategy ya na lai za lag hai ba miyam gi thamnare edana ba adu da ne akhoi na muk su sida haina gi ba legitimatization crisis in hai gi du ai di constitutionally power pi ra ba adai di moi da shakti pi ra ba mayam jing sina magi tawum thobu amta tawdu ba da miyam thaji da ba ma yam chawna lai se masi Home Minister laku nu minta nu yam tina lan aku ibu degi lo kapak itu ada gini mapan gi my paramilitary officer coba lakera makuk lakera he laku dane betul ise hendak su cibo barmi staff laku kai sidi amrom dah di lanzi loibe apa poni ada gini hanbe apa pot support neba ID big gun theory na ma ubu dah lan tok kada apa pot neba siang ba amrom dah di ko ada dah hana degi he na anu ba new dimension na ba magi yam tina mong cha da ba khoi gi aerial bombing torei ba degi di maroina nangi missile macha ga kapi ba kholi ba swordens gi si myam je hana degi anobu dimension ma hena lusalai ne ba tasengna di jiki khoi gi mapan gi national paper jing da Manipur under attack kai do yam ti chumi ne ba adna adugi mong si lei bani na hojik sida moina athing madu sum utram ni na masi moi hena kaisu khandana sum torpo yabagi possibilities ju yam lei ko so now national media mayam sina high reba Manipur under siege luire sakit lore nade India gumba world gi super power country mu oige dorin changi iba India gi world gi one of the greatest military oiba arm to the teeth ni leije prithvi gi laipak mayam amug defense treaty mayam sign tongna yam secure oiba country mu oina leibe India gumba leipa amagi manu leiba frontier state amada highway state si under siege ni Manipur under siege ni aidan India gi khwai gi masing yamna pawa khabar am haire ba si haire khaba haire na Manipur si protect to ngam de haidu ra bawjik se Manipur is the government of India incompetent government of India se Manipur se protect to gi competency du leitre na haidu ri bra kadai wai do no so where is the problem how is article 355 channel re haire law and order si is with the hands of the advisor security advisor de leire and security advisor hoji yongo so home ministry ma lady India ge one of the most powerful adu itara ka di when the ball is in the court of the home ministry when the ball is in the court of the Indian state adu erga the Indian state na sa hoji Manipur se protect to ngam de haidor bra ba sa adu gi wang du da khumba yar se India na protect to ge di kem na te India yauri ha bani da isam samna proxy war is what is the meaning of proxy war akhoi na ngaling de sina proxy war se di tawgada ba landu moi tawdra atopam tawon maduni na maning da moi lebe duni na
and from the very beginning akhoi na khangi se makhoi na bu India gi any hojilai ji state ki force ka adagi mapandi la padu puna thaga more than 1 lakh ne ba hoji yong ko nang khoi gi hairang goi masaka hairang de mi hairang thong da boli sana da mi myam hat khidna adagi rims ki mamang da su doctor tambangang myam ga hat khidna moi da so ga di ada cookie na kapi ba rocket launcher jina na traga Sagi missile jina ko magi local man missile jina army ki kem da kai da tower ba ko adu adi khara tawgadra aidi adu mok ta tawda basu yai adu khoi misam do na taina ra ku su yai moi hoji lai ba 82 sina di ko aduna hoji hangbi basida India na defend tawge di kam na te it's nothing si numit khara ni wa ne ba adi da mana yone mira jam lai ma ge nei su da lai bai je asu ma ma am ji tawbu ya da ba gi ina che ma lai nari ni da na adu from the 3rd May dagi hoji phawa madugi wang da tawpada kaim hydram ne ba review tawbagi wari ahum lak sare hai ne ba adu ju kaim na taba moigi design te kem du khara changjala lai bi pot ne ba ko haidi adugi wari sabada noina ke dobagi su ji sta yaw ba agreement ji ke dobagi masi violate to ino gai si hai bagi waju yaw di dana that means adu di yari have ne ba akoina support to have ne ba sangra matam ji da moina tong da to lo gai du kai mo lai to bi da pura hekta mong moina jungle gi lo jungle da le bi type to bi da free tharai ji na ta ku di moi kasu khutik jan da ne sa now sana thabi ko phom ji da ai kai mo ning jer pa sa ai khoi da yam chaw ba ai khoi people da lever discomfort adagi mistrust se shom hengal pa gi mong du ne da sa mo ina kamaina ai si yeng biri ge ha ba du ne ba ai ki people se kamaina Indian state na yeng biri ge government of India na ai si kam nung si biri ge ha ba gi wang jin la kan da sa hauji ki rocket che forget about kana na karam community na ka pa i ka te loi hundu gre se sa ko na to drone bombing se kana na thar ke ga je kuki mai te loi hundu gre se sa nga tang au tho se ba sigi drone bomb ji amadang Delhi da taraming khalaje Agra da taraming khalaje Kolkata da taraming khalaje rocket chi India ki any of the metropolitan city im da taraming khalaje sir adu ida ra di government of India ki response kari ogi da ge sine adu ida ra di hari mafam da khoi assume da we kari gumba hari rocket chi kai gumba any India ki heart na mada main na mada taram ta ra di government of India ki response sa Pulwama da thokpa matam da surgical strike da we Pakistan da kan nuclear power country ma da surgical strike to wagi decision lo we ba lo kam na kan ba hard decision ma lo we ba adu iradi Manipur da lo dri se kai gino sine Manipur da lo dri se ngai hai jabdu khoi gi internal security ga national security ga ji ani ji balancing to bu ko moina internal security is more important than the khoi state interest lai re ba that means Manipur zu kai su moi gi taseng pandam de miras Manipur da le riba except kuki na ta bajing se sigi 𝗟𝗔𝗜𝗏𝗏 kuki terrorist me am jina ta bajing se moi da support tori moi da loyalty piri moi na moi agre atai me am jing ji de yaringai socially economically politically am sathi ne weaken to ba sahi kun tha ja hogat pangam da bagi mong da le ga di moi gi political aspirations change to we ai si moi gi internal security gi pote ga ho budul bo nga si bok cha thar pot amane ba now the question is live magi contradict to di akhoina thamna ina national security the kamai to when question am laise what about of national security na hangai se kai no da hojik le ba pot sida akhoi magi kuki militant kuki khoi gi terrorist gi occupied territory of Manipur leiti ha yar ba khoi kanam changdre moina pura operate tore moina tongning da to jaga me ama boundary liberated zone gi mo government machinery bo work tongam dre sila ibasida sigi pot sida sigi je Chin status samjalo hai ninga rete ba Chin status samjalaga di somda lai ba moi mang du ju Bangladesh sarukra India sarukra da Manipur Mizoram adaya somdagi Chin state ki pot laga punjalaga di sigi sida atopa mapan gi lam American khud yawe bo haina rei ne ba ko ada sigi posila aga masimak he na toksalaga di akhoi gi India gi magi India gi overall country da adi national security da threat to di habi arwa ba si India na understand to na ngak tri gi maram je internal security duga magi national security ga aniji yang bada state interest si so yeng da bi da ko moina to da potu jum chatha da la pudu ne ba ada hojik si moi wakal kran khanda udradi now the question is like so miyam na re ji ko komi gera mo gera mayam na re ji la iba moi umpu do kai mbok to da kumai woni yeng do de han grab ne ba
adagi di hoji demand to power is di unify command akoi da pigi dam ne na audi state adum lengang char ge ba state adum ngachar ge ba sida ju thawa sa da henzal la ga di ko question me ama hang khini are we citizen of India is Manipur a part of India or not kai hang khine ba adui question du la ga di yamna line long nga litre maram di one of the most powerful military country America USA je Vietnam the khong pak da net pada American sibai li sing yak khai ne ba ku da pura ga ma pan chakri je adagi lan tok khine ba si gi mong ji da Manipur da he ne na sum complexities more and more complexities sum we laga system is complex we laga di ko miyam sing ji ai tumina le to man de ba aduna India gi attitude towards the Manipur crisis hai masi yam heman gra enough is enough enough is enough enough is enough and again aduga karigumba India gi interest ki damak yes definitely Manipur is a part of India India ki interest ki manung da Manipur ki interest manung chang ge dawni tabu larger interest amagi damak ta aikhoi gi people je yam pi haidana aikhoi bu scapegoat to na seasoner akan te koi bali gi haming ta hanabu honara ga we are very sorry and enough is enough Manipur gi saknai ba public personality ma de gi ni hojik thami wafam je enough is enough aduga India ki national security ki threat amagi manung da Manipur gi issue je logo do bani when Manipur is under attack have a India is under attack ne logo do bani adu Manipur issue je resolve to go do bani at the same time the people of Manipur Indian state na government of India na ma je protect to go do bani